Novio, migrena bosanuba, au blo novio. Migrena satanaba, au bloe. Au blo, au blo, au bloe. Au blo, au blo, au bloe. Migrena bosanuba, au blo novio. Migrena satanaba, au bloe. Ao jokato jojo nya 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 dala ya Srɔ Eʋegbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala ya Srɔ Eʋegbe jokato jojo nya 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 ao migrena bosanuba ao blo novio migrena satanaba ao blo ao migrena bosanuba ao blo novio migrena satanaba ao blo 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 migrena bosanuba ao blo novio migrena satanaba ao blo jokato jojo nya 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 dala ya Srɔ Eʋegbe jokato jojo nya 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 ajato jojo nya 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 dala ya Srɔ Eʋegbe jokato jojo nya 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 ao migrena bosanuba ao blo novio migrena satanaba ao blo novio migrena bosanuba ao blo novio migrena satanaba ao blo Akpa, Nyawo. Gbeɖiɖiwo. Ago Naami, miaƒe nukpɔlawo, nyaselawo, toɖolawo, miawoe gazɔ ke míegadogo ɖe mia ŋuti ɣetrɔ ya be miva míasrɔ̃ ʋegbe alo mina míasrɔ̃ ʋegbe tso amuɣedzeƒe, ɣetoɖoƒe, dziehe, nyiehe, miva míasrɔ̃ ʋegbe. Mía sia na media miva mísrɔ̃ ʋegbetɔwo ya, alebe míegale mɔ dzi egba be míazro ʋegbe gbeɖiɖiwo, nyagbewo, nyawo, nyaƒoƒuwo, kpokpo tsakam ko, alebe abale míeƒoa nu ye míezã wo katã wòwɔna yiƒe nuko wɔmee míele, alebe míata ayo nya ɖeka nehiã be míakɔe wo nya ƒoƒui míezã ge, nehiã be míawɔ nye nyagbe ɖeka míegblɔ ge, nehiã be wòbia be míato gli tso ŋu hã míeto ge, gbesrɔ̃ míele, mina míasrɔ̃ ʋegbe. Míaƒe alo míaƒe nufiala enye mama Vero me le afi ya, míaƒe tatɔ gã aƒetɔ Dr. Enyo ele mɔ dzi kpli mí, míafo Atty Cyrus ele mɔ dzi kpli mí, ye míaƒe Français gbalẽdzigla da Enyo aƒenɔ ahovi ele mía dome, míawoe egbɔna ve dɔ wɔ ge. Ta hafi madze gɔmea ke makɔe ɖo ɖe míafɔ ye nye ŋutsuɔ le mía ŋu, ne nya ɖe le sia wòtutui do ɖe mí hafi ne míaƒe Franciscola nakplɔ mía ge ɖe nɔme. Attorney. Oh yeah, Akpa. Thank you very much. So what our sister is saying is that we are glad to bring you today's program. We've been dealing with the vowels A and D and trying to form words out of it. So we're going to continue in that light today.
And I want to yield to our French lady, Madame Enyo, so that she will also bring the translation to our French speakers. Bonsoir, 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 chers auditeurs. Nous vous remercions encore une fois pour votre présence ici. Ensemble, nous allons apprendre notre langue Ewe et nous vous encourageons de participer massivement et nous venir avec vos propositions aussi. Merci beaucoup. Merci bien. Vous l'entendez. Ayo, miaga iji. Ke. Abale mi kata mienya. Mie Gbeɖiɖiwo yi ke nye vowels o. Consonants o. Miaƒe abedere kple eyiwo ke nana gbeɖiɖi be wòva zua nya. Miesena gɔme. Miana nu yi ke gblɔm wolea, woawo zãm miele egba. Mitsɔe va yia, miewɔ dɔ kple a kple d. Ye míekɔe esrɔ nu geɖe. Míesrɔ nu abe ada, adaɖi, adzibolo, aɖi kple bubuawo keŋ. Egba míegaɖe afɔ ɖeka ɖe ŋgɔgbe. Míaƒe nufiala Gbeɖiɖia gɔme dze ge na mí ale be manɔ tutu míanɔ yimi. Danyo. Ok. Abo. Après, comme vous le savez, on a débuté notre étude en utilisant les voyelles en hébreu avec les consonnes pour en faire des mots. On a commencé par AD et on ajoute les voyelles pour en faire des mots. Aujourd'hui, nous allons continuer par utiliser D qui ne se trouve pas dans l'alphabet français ni dans l'alphabet anglais. C'est sous forme de D, mais qui a des queues. Donc, ça, c'est D. Nous sommes kple ad, mi wɔ ab va yi, mi wɔ ad va yi egbea, mi ad wɔ ge ɖea zi geɖea menye zi geɖe mele yevuwo ƒe alphabeta me. Wɔna be miagbɔ koe mewɔnya le. Alebe enye de yi ke asike le esi, enye de vɔa asike le esi. Ta mi va wɔ le wokɔ gakɔ akpe ɖe ŋuti akpɔ ɖa be word kawoe mia generate hã. Donc, mi kɔ a kɔ kpɔ ɖe aɖea ŋua, mi word yawo le miaƒe asi me fifi le fia. Woawoe nye adaba. Adaba. Le miate ŋkɔe wɔ enya fɔkpea. Adaba li xoxo hafi ge va dzɔ. Wogblɔna wònye na lododo wogblɔna. Adabafu enye adabafu ye nye wogblɔnɛ. Eya le ŋku dzi na mi alo. Etɔ̃lia ye nye adabafu. Adako enye egbe dzĩ aɖewo kɔkɔ amewo kɔ dana watsɛ nene be adako. Aɖaŋu woaɖo aɖaŋu ne ame, aɖaŋu advice.
Adamdela ameidona adauna mea la kple adachi le kpɔɖeŋu me míate ŋu gblɔ fia be aɖaŋu le aɖaŋuɖola sia si míate ŋu gagblɔ hã be abe ne míetsɔ aɖatsi míate ŋu gblɔ be aɖaʋatɔ sia fa aɖatsi lo kple ya ma atɔ ɖe fi ya ne English metɔwo ne aɖe woƒe gbe agɔme ne ma va yi na French tɔwo akpe. Okay. Our sister was just trying to put A as a vowel and D in alphabets, the consonant together. And she got Adabafu, like she's trying to make a word out of it. So we got Adabafu. Adabafu means the eyelash. Adabafu, I know if we even have a name, Adabasu, according to the clan that you belong to. Okay. Ethnic cat. Yeah, so we even have Adabasu as a name. Okay. She went for and said Ada or Adako, which we use is like a dye. It's a herb that we use to cook wache and some black tonic or tonic drinks, some things like that. So it's called Ada. At some other places, it's called Adako. And she went added Adang or Adangdela. Adang mean a wise person, a decision maker. Is Adangdela, intellectual, somebody who can dilate well and reason properly and give you a reasonable response for anything. So that decision maker is Adangdela. And the one, whatever he's doing or she is doing is Adam. She said Adachi. Adachi mean tears. Tears. Or she gave us like a mad person is Adavato. So she said Adavato siafa Adachi, trying to make a whole sentence out of it. The mad person, this mad shed tears. Shed tears. So Adabato siafa Adachi. Yeah, or it could be that the person wept. So to weep, to shed tears, to cry will make noise, right? It will make a loud noise. But shedding tears or weeping, Adachi. So only the tear we saw, we didn't hear anything. So I think we can continue. Okay. Before we continue, the kuku miaponukbolao, nyasalo, todolo, nusrom yella, jakam yella, na woha kwere bubwa, na ngulere mojinami, akbanami, ngulere basamanami, like, share, like, na kponwa, na kpona na chungwa chokpen, na chokpio, the delamio, otroshinyo, ngulere basamanami, na deje shibo, nyafonwa ajojinaya, alo, na me, na mabubu na garama.
Mama Africa. Where is all Akpa? Comment il dit? Amugara. Yeah, Yiji. Alors, Okay. attends, be a code Pierre. Okay. Yeah, oh, but it looks like you touch on everything when I was muted. So that should be fine. You talk about Adachi, which is the TS, Adam, Nala, Advisor, Adaba, Lihoho, Hafi, Egevajo. So I think that is your eyebrows are there before you grow beard. It's So when you are proverbial. born, yeah, it's a proverb. When you are born with eyebrow. Those are some of the hairs you have, the first ones. But later on, if you're a guy, you're gonna grow beard. So just to say that your eyebrow has been around before you ever get to grow beard. That's so adaba, yeah. So I think you touch on everything. Thank you very much. We can continue. You're welcome. And as I said, we have songs of Gamatwa ho na davao. Gamatwa ho na davao da faje. Okay. We will look for that song and then we will bring it. Thank you. Daniel, we follow you. All right. Chers auditeurs, nous avions parlé de Adaba, qui sont les cils que nous avons sur nos yeux, les yeux. Et il y a un proverbe qui dit les cils sont plus âgés que les barbes. Adabafu, toujours les cils. Et on a Adako qui fait partie des nourritures, des boissons, des herbes qu'on utilise pour préparer des boissons ou pour faire le riz et haricots rouges. On a Adaon qui veut dire conseil, Adaondola, le conseiller, la personne qui aime conseiller ses frères ou sœurs ou des gens, il est conseiller. On a Adachi, les armes. On verse les armes quand on veut, on est triste. Donc, on dit Adavator, le fou. Donc, on a utilisé Adachi et Adavator en disant Adavator fa Adachi. Le fou a versé des larmes. Le fou a versé des larmes. Adavator fa Adachi. All right. C'est le mot qu'on a pu générer par A, de, A. Et si vous avez des propositions, vous êtes les bienvenus à ajouter vos mots aussi. Merci. Par la suite, on a A, de, E. A, de, E. A, de, E. Ade, ami kpɔ ade. Awagblɔ be ade evetɔ, adeka, eka yi lena adea, yi ma míatsɔ ko be eka yi le adea te ɖe egla ŋua, woyɔnɛ be adeka. Wogblɔna be wodzina ɖevi ɖewo woƒe adeka mele vovo, mena be ɖevia nate kɔ aɖe yi dzi o kɔa, ke woabe wotso aɖeka na ɖevi la
Ucho nene devio na tia ponfo ne mele nene ma wa ka amiama devia ma tia ponfo. Kama le ade kple amea ade kple ade ka yiko meeting generate ne mia ponu polao o kede ede nwa la tia ko ekpi na mi lo akpe samaroko Akpa Attorney Yeah, Alasma. Melilo. Yeah, so we are looking at the vowels AD, and our sister just added another one, ADE, which is Ade. Ade stands for the tongue. So earlier on we saw a proverb, and now she gave us another proverb out of it. That is Ade Eveto. Ta in Eve. If they say you are Ade Eveto, that means you have two tongues. Ade Eveto. That means you are lying. You are a liar. You can say this and you can say that. You are both opposites and positive. Or like you can say one thing and right away you turn and change. It's different from a liar. So how do we call that in English? flip flop. Deceitful person. Someone who is deceitful. Deceitful, yeah. Yeah. Or not What straightforward. about flip flop? Doesn't count really. Even if you Okay. come to like in another part of Ghana, I think that would be Libi person or Laba Laba, something like that. It goes a different way. So Okay. deceitful person, that person say up, then you better start looking around. Yeah. Okay. Attorney. Akpa na okaka na malam yang manyogo. Doctor, ta over adaba pu ada alo adako adang alo adang dala adachi adavato adavato haya miecho a blood a kopupum yemiekpo anuya nyakau gomi a blood at ite miekpo ala karo miekpo a d atanya adamu adamu dala adavato adachi ada eveto alo ada eveto atanya adukpo atanya aduoli fun adi ad nako vowel a i o u o akwafofu odomotora kokparanchi nako a d i kozunka adi a d o azu ado a d a ada a d ade ta iko womiela ta na nyanu bubuade na ta kokpere miangu be miaponu sosro ya gbe sosro ya na yingo tere gbasama nami me miaponu ojoji na like share and do what subscribe akpanami miafola mando Dr. Marapuno na no jajam na klomia gere
ame yiwo de megbe na míaɖe gbeƒã ŋu vie kɔ. Míagatrɔ gbɔ. Danyo, bubu aɖe le afi ma. Ok. Par la suite, on a ADE et E. On a trouvé peu de mots. ADE, la langue. ADE, la langue. Et il y a un dicton qui dit ADE Eʋegbe, tu as 2 langues. Et nous tous, nous savons qu'une personne a qu'une seule langue. Donc, quand on dit que tu as 2 langues, ça veut dire que une langue dit que la chose est rouge et l'autre langue dit que la chose est blanche. Ça veut dire que la vérité ne sort pas de la bouche de cette personne qui a 2 langues-là. Et encore une fois, si vous avez utilisé ADE et E pour en faire des mots, on vous encourage de les partager avec nous. Merci beaucoup. Merci. Bien, il dit que ADE, I, ADE, I, ADE, I, Enyo ke mi kpɔ le emea, míabe monyewo katã koe mɔ ne míaƒe nukpɔlawo ke ɖe ɖo ŋutia, ko ne me kpakple mi le wo akpe. Aɖe yi mi gblɔ be aɖi, abale yi mi nye be míaƒe Eʋegbea tona language be ale yi ne trɔ gbea ɖoa, gbeɖiɖi yake le nu ɖeka ma yɔne le sia, atia na vovototo le enua, enu yake gblɔne le ame. Mi be aɖi, aɖi si ame la, aɖi si ame la fia be nuvevie ma wɔ amea ma. Ne mi gabe aɖi, kɔ aɖi vana maklɔ agba. For example, fia be ya menye nuvevie wɔ me, adzalẽ akpa ɖewo yɔnɛ be adzalẽ. Amewo de vovototo me eyi ne woakɔ ale tsia, abe aɖi le tsi. Kefia be adzalẽ alo aɖia eɖewo lia wo mekɔ le na tsi, wokɔ klɔna agba. Eɖewo lia wokɔ le na tsi, aɖi le tsi. Míatea gblɔ fia be aɖi, míagblɔ be okay, next word aɖiba. Aɖiba nye fruit, nye atikutsetse wo ɖuna, papaya. Aɖiba la ɖi nyuie ŋutɔ, alo aɖiba la ɖi. Word etɔ̃lia yike mi ga enelia ma, aɖiɖiviwo, aɖiɖivi. Me xɔse be amebu le míabe ʋedukɔ me, yɔyɔ me bubu ɖe la nɔ si. Aɖiɖiviwo. Aha, ame ɖo be anyiɖi, okay. Aɖiɖiviwo sɔgbɔ le aɖi le tsi la ŋu. Aɖiɖɔ kple aɖiɖɔze. Míate gblɔ be aɖiɖɔɖɔ, aɖiɖɔze la. Míadzi kple aɖe iya ke aɖika. Abe wodo aɖika kple ame alo wote kame kpakple ame. Tipe me fia ne lea, ame ɖewo gblɔna be wodo aɖika. Alo wote kame. Aɖukpo do aɖika kple via alo do aɖika kple fofoa. Aɖito nye modzaka ɖenu wo dometɔ ɖeka mi zãna le mia gbɔ akɔ awɔ recreate mia ɖokui aɖe modzaka. Aɖito le asinye va míada ɖi. Mi gakpɔ aɖi le fi ma, aɖia mi le fia enye
enu dɔwɔnu yawo woazã kpakple aɖitoa ta ne míaƒe nukpɔlawo míaƒe nyaselawo wokpɔ aɖi aɖe I ƒe wordwoa wola te ŋu akɔe kpe ɖe mía ŋuti le wo ake. Akpe. Eɖewo katã ekplɔ mi yi ŋutɔ. Míegage ɖe Eʋegbe ƒe akpa bubu. Ɖokumewɔ ge ne ame yiwo mese hema mɔ alea míegayɔnɛ le akpa ya míakɔ kpi abe aɖi sia me akpa bubuwo geɖea aɖi ko woyɔnɛ gake ne va tsilele kple nunyanya gbɔ ezu adzalẽ. Ne nye tsiledzalẽ ke ɖewo ƒe akpe ɖe ŋu be tsiledzalẽ, nuklɔdzalẽ, nunyadzalẽ ke yewo agakɔ kpe ɖe ŋu. Ta ye koe nye ma. Aɖiba, aɖiba ko woyɔnɛ alo aɖuba, aɖuba nya ma koe. Aɖi, anyiɖi, numa nya ɖeka ma nenema ko le teƒe geɖe. Aɖiɖɔ alo aɖuɖɔ, urine ye hã nenema. Aɖito enye míaƒe fefe míetana aɖi ta woɖea do ɖe anyigba me tsã. Miame ne lɔ aɖiku ta mía aɖiku hã kɔ gakpe ɖe ŋu. Enia míezãna aɖi woyɔnɛ ye hã míeyɔnɛ be aɖi ta ne aɖi ta ge aɖi zã ge aɖia zã mi le enye marbles alo kpeviwo zã gena la ata nye nefi, ata nye kpe, ata nye kutsetse aɖe ƒe ku, atikutsetse aɖe ƒe eku ye wozãna ekɔ ewɔna numɔ. Ta ne ɖe toa miame ɖe me keŋ akɔ anɔ yim kekeke fefea na wunu. Ta eto ma ye nye aɖito gake ŋkuʋuʋu woe be fifia wowoe wonye nuwo kpakum. Ne míeyia míedzi ge ava da ɖe enua dzi na mi miakpɔ nu yiwo yɔna be aɖito ɖa. Ta aɖito eli fifia ne ekpɔe ko ata ŋu de wo bagi me kɔ ye me ɖa míadawo aɖi tam ta aɖito le ma le wo míekpɔe ɖa. Ta aɖiawo le toawo me, aɖitata kple aɖito enu yi srɔ̃ míegale le afia hã nye ya. Ta fifia ŋkuʋuʋu be ne tso hema de bagi me kɔ ne yi siana roko megbɔgblɔ ge be efo Cyrus leke danyo Dr. Enyo egba míaɖi ta ge he ke míeyi picnica míanɔ tsita afia ɖe ko míeta ɖi ye nye ma. Ta míaƒe nu ɖeka míewɔ ge le siana nyitsɔ míaɖi ta ge míakpɔ me kawoe dzi ɖu ge hã. Akpe ta wobe mɔmletɔe me. Yama. Aɖiku kpe ɖe ŋuti na mi. Okay. Akpe. Aɖiku. Yo, so we are looking. Aɖiku. All right. We are looking. We are looking at the vowels ADI, trying to find form words out of A and D. So the next one we are looking at is AD. In Ewe, AD is Adi. Okay, generally that is soap, but it can also be soap. Can also be Ajanle in some part of Ewe land. Okay, so Adi is soap. We have different types of soap. We have soap for bathing. We have soap for washing clothes. We have soap for cleaning dishes.
So that's the first one we look at, Adi, which is soup, or it can also be called Ajanle. Then we also look at Adiba, Adiba. Adiba is papaya, but in Everland, we normally say pawpaw. You know, here if you say pawpaw, most people don't understand. But what you call papaya is pawpaw. Adiba. Adiba. Or some places say aduba. Instead of adiba, instead of the ADI, you make it ADUBA. It's all the same. Then we look at the adidivi or anyedi, which are ants. Okay. Then we look at a very important game in Everland called adito or adiku. They normally make holes on the ground and put like pebbles in it, and you play game. But as our mother was saying, these days you don't have to make those holes in the ground, but they can carve it out of wood. They can make those holes in wood or even a metal object. Then you just have to put the pebbles in it and be playing it. You know, so those are the things we're looking at this moment. ADI to form words. So I'll hand over to Doc if he wants to take us through some commercial break. Thank you. Yo, Naami, Nyawo doji, taye amiepo, ta ofiami enwo, alobela kwaji han lafia, abala miepo na mie, nko la Eʋegbe o la English gbeme, ye o la Français gbeme ham, ta la fumata, miapo no kola kple, nyasala miawo dom, alebe mekpoma de onlong de kwaji afia, Davi Mama Africa time e ela fia alebe mako Davi eto coverhan alebe eglona mibe siana 2026 tagbona e alebe hafi Davi be nice iha edogore miang ye ebe yelomia fe wona onto ta akpe na mia kata mia fe nukola plenya sela ka bala mi egble na mi re kuku mi elomi eye mi adore mianchi eye mia akunwa dare paji afia abale mi po ale Davi de etel Davi be nice la mama Africa oweane miatawe alebe afi miata mene amo ha ba o miasaude on vivia de dem la fia Eʋegbe sosron la fia ta amo neva ta akpe Naami katan alebe yema oglo obene be miepo na ne nkoyo la fia miepo be osugbo na miepo be oyone le bubu me alo chota fa bubu la nyigbaji oyone nkok bubu a mina na mianya yo akpe kemi gbona kpie enyo Afimia Hello, on behalf of Siana, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Siana 2026 Convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Siana 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, Siana has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbaja and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment.
Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that Siena is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build Siena 2026. Join us to make history. Siena 2026. Honor the past. Empower the future. Visit www.siena2026.org for more information. See you there. Siena 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. Siena 2026 DMV will welcome you. Thank you. Akpa miawezo. Miapon polo over Cyrus. Alafma. Malafia, Mali. Miapon polo do kumajiba maron kujino ba agba de mieza de vai nicho de ala vovona de anya de kaka ya to shike biara ta na miewo adachi nicho agba miawo adati ta anya onya no vovovo miezazam ta Romahia mara akpebo amaya leke o de yoma gadu yoma mie wo de avai ni chota ala agba toma yake agba a de ade I wanna add de ada adadi dada de ala vovo na de dakplan dunu didi dido dito numa ala vovo da ala vovo de b nemie to mie klama abedere a b c d nemie klama a b d ma yeza memie legba kple a yemie ko yimi kaka yo nyemie za d vai ni chota nemie ko le mama ga refunami adani tutino re yevo ko gba ma nemie Yo, so Akpa, thank you. So what we are saying is that in Everland, the alphabet is not the same as in English. So we say A, B, D, D. So the D is kind of two, but it's not the same. So depending on what you are using it for, that D, A, B, D, D. So A, B. So we don't have the C, but the D is kind of two. So depending on what you are using it for, so you can have Atty. See, so because it's not in English, it's difficult to explain. But just know that the alphabet as it is in when it gets to A, B, C, D, the D is going to be two. So depending on how you are using it, you may either be using the D or the two. Okay. Yeah. Thank you. okay Akpa Daniel Okay. Alafima Yes. asina ya ajanla adi ajanla amadoyo ne ba queen Jalema. Okay. Ekwen. Queen I think Peki Koyina, Okay. that's where you get it. Okay. Queen. Yeah. So vedome, ekwen, alavanyo, pando, the call it adi or ada or ajale or adi. But once you go towards the north part of Everland, you begin to hear ekwen. I went to school in Bishop Eman, and
Ekwen was common, you know. Somebody would come and say, Ekwen la siwa, Ekwen la siwa. And like I said last week, some of these things, you can take it like synonyms, okay? So it's the same ever, but they've developed certain words that may not be common to some parts of every land. But once you interact with them, you're going to know and understand. So yeah, so Ekwen is also another name for soap. Thank you. All right. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous étudions A2 et selon ce que les prédécesseurs ont dit, le 2 ne se trouve pas dans l'alphabet anglo-saxon. Quand vous commencez par dire A, B, C, D, en effet, on a encore un autre D, mais le son c'est D. D, c'est un D, mais avec une queue en bas. Donc, ça ne se trouve pas dans l'alphabet français. Et c'est ce consonne-là qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. On ajoute A, D et le voyelle I. I. Donc, les mots qu'on a pu générer, Atty. Atty veut dire le savon. Atty peut être aussi le poison. Supposons que je dis Atty si Amela, la personne est empoisonnée ou la personne est sous le poison. Si je dis Atty, so Atty vana maklo Akpa, amène-moi le savon pour que je puisse laver les assiettes. C'est le même Atty, mais ça a le sens dans le mot. Ça a le sens dans une phrase. Donc, Atty Siamela, quand on dit Atty Siamela, ça veut dire qu'on parle du poison. Maklo kple Atty veut dire je veux faire les assiettes avec le savon. Donc, c'est cette nuance. Il y a Atty aussi qui veut dire comment ça s'appelle? Les billes. Les billes pour faire des jeux. Donc, Atty a son sens dans une phrase. Le second mot, c'est Adiba. Adiba, c'est papaye. Papaye. Adiba l'a dit. La papaye est mûre. Papaye. Adidiviwo. Adidiviwo veut dire les fourmis. Les fourmis partout. Adidiviwo sont bon l'eau. Il y a beaucoup de fourmis. Adilechi. Adilechi, il y a certains qui appellent le savon, comme on vient de dire, écoin. Écoin. Et puis Adilechi, une partie du Togo appelle le savon pour se laver Adilechi. Il y a certains qui appellent ça Adjalin. Donc, on a fait une phrase Adidivio Sogbol, Adilechi Langu. Il y a beaucoup de fourmis qui entourent le savon. Adido, urine. Adidose, urinoir. Adido, adidose là. L'urinoir est rempli d'urine. Adidose. On part ensuite, on a Adika. Adika veut dire une lutte. Adika, la lutte. On a Adito. Adito fait partie des jeux
qu'on fait chez nous pour se récréer. Notre sœur a expliqué que on fait des petits trous et on utilise des billes pour faire ce genre de jeu. On a fait une phrase ici, adito, les assignes. Va, miada, adi. Adi, adil. Adi dont on parle ici, c'est le jeu. C'est un jeu. Viens, on va jouer avec les billes. Adiku. Adiku. Donc, c'est tout ce qu'on a pu trouver en utilisant AD, I. AD, I. Si vous avez des propositions, nous sommes à l'écoute. Merci bien. Merci. Mia dit kple AD, O. AD, O. Le mia be enu mo kuku mo ya. Imete kpo imete kpo sama do ku word de te ke mia gbere fa gbemo. Enya gbe Nya. 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 Imete kpo enya gero avec a de o. Tade mia po nu kpo la o. Kple nu se la o le tojia ne de la meresia te Naami. Eyi mi nglo de fia le miabe gbegbe anua vowel la wa o sugbo wu yevu gbemeto o hali ta enu de kai mi de jesire fia nye adonko bia ado fofoa adonko bia ado fofoa ado ya le fia ade o adoa le tefadoa fia be ebia nya de ike mojebe wa bia alo ale yo ko bia nya me ne mo jebe wa bia ogbo be ya mi bia adoye ebia ya ado ta merekune mia penu pola o de lo si obi akokpe ade o kple ade o na mia anyenu ya George na mia akpe. Yo, akpa. Miada adagara ma agluru hora baba ma gluru refasim. Kanya magami akploga yifum. Mie ye yo galama penya adido alo adudo adidozi alo adurozi. Adudodo adurozi. Adurozi a mie ga ne ba zakpli. Ga ne ba zakpli. Le Eʋegbe fafia roko ega trɔ le afia ɖo ta meganya ɖuɖɔ o ezu zakpli ta egbea trɔ le teƒe vovo. Adiku míegblɔ ya va yi xoxo. Aditata kple adiku, adito, adia numo evɔ adia ke ganye adi ke shia me nuwɔame adie ne lanu eshio lanu ma enye yi o la nye he o no shiwa adi ke shie gele ma yevuwo be tetanus adi ma yeha adi eganye ne dadua adi shina ma yeha adi ta negere afimo ko miekpom ado alo adoko enya maro penko adoko yekonya aganya kluvi alo ameno megbo nyena adoko ameƒeƒle no megbo hã nye adoko ta ayunya afiaba ama mewo menye fiavi nam mewo nenye vivavane o ta ewo adoko mexɔ ne toto kan ta ezã wɔ abe kluvi alo ezã wɔ abe ameƒeƒle ne eɖokui ne subɔ ma woyɔna be adoko. Ta ewo nyagbe
Kple ɖe le afi ma be aɖɔkɔ bia aɖɔ fofoa. Aɖɔkɔ bia aɖɔ fofoa ta aɖɔa le ʋegbe me ne egbea me malea mele bo naɖo na me wogblɔna be bia aɖɔa me. Wobo o adzo fike yevuboloa le mee ma le afi ma. Mele ŋkuwo me alo mee mele ŋkuwo me. Aɖɔe ebia aɖɔgbe ame ta nyama yi ko wokɔ vɛ ta abale ke míegblɔna míekɔ a ɖe míekɔ o kɔ nya wɔ me ta nya bubu ɖe sia ɖe yi ke ada atsa ɖe he ya ŋu ado anye nyagbe anye nya anye gbeɖiɖi míazã o nye míade gbe míasrɔ̃ iwɔ me miele menye le ɖoɖoa ŋu kokokoko alabe ame aɖewo se gbea ho wodzi adaga na aɖewo be yewoafɔ le me. Ame aɖewo hã fifi wosrɔ̃ wodzi a kple ɖe ko be yewoasrɔ̃ ta ame sia ame nata kpo etɔ le me. Atty be metɔ si geɖe akloe ta atɔni. Yeah, All I so say. thank you. Like we've been doing all day, we're trying to form words out of the alphabet or the vowels A, D, E, A, D, I. Okay. So it did mention of a word like adido or adidozi, or in some places it's called zakli. That's I know it's not common here because in Indeed, advanced it world, is better. yeah, in advanced world, when you get up in the night to go and pee, you just go to the commode or you go to the toilet and pee. But back home, we don't have a toilet in your bedroom. So what you do is you have like a chamber pot. You have a pot that you pee in it. Then in the daytime, you go and throw it away because we believe that it's dangerous to go out in the night. So that commode that you use in the night and clean it up in the daytime is zakli. Okay, the za is night. Pli is like a container that you use in the night. So in some Yes. places, that's what they call it zakli. That's the night container. But in other part of our land to be called adidozi is the same, it's synonyms. Okay. Then we also look at the use of certain words or understanding. Like if somebody is adoko, it means that person is cluvy. That means like a servant. Okay. So that's a word we are forming out of it. Then they also made mention of adonko bia adofufo. So that's like a proverbial saying or a saying that means the answer you are giving to somebody is not respectful. Okay, somebody asks you for something and you retorted. You don't know where it is. You know, where is my shoe? You don't know where it is. That's not the answer. You know, it's kind of disrespectful to talk in that way. So these are the kind of things we are looking at. And they did mention the fact that some people already understand the language, so they're just trying to pick things. Some people also want to hear. So those are the things we're discussing today. Thank you. You're welcome. Ani Okay, ajibla Daniel, ada if you can run it up for us, then yes we are almost out of time. yes ada kami kpɔ adu teme adukpoji ta ewɔnye word kpɔtɔa yawo mi generate kple ua ada adukpo adu le adukpo adu le adukpo dum aduteme adukpo ɖe aduteme adukpodzi ŋutɔ minya fiye mi kɔna miabe nu yiwo mi me dzidzim ƒu na gbeɖoa wonya adukpo yema akpe Akpe. Uh, um,
nyaiji alabana miable agba amugere gbasamana mi funto manyanya view Dr. Bonado ma oga dakpano abale ko para miang tayo miak bongko mia nunola mia patatoga o katan o le nuoje gba mia pomtana mare mako adu rosia nyu o gepe ko nyaglen ta akpena mi mia we do mia srɔ a d a mietui ewonya miekwe wonya gbe mi mshanu ke mia tan kpochu ofima miekwe ke ne mi ga trova mi ya tatawo mi akove kple nu yo nya yo mi kpɔ le malo ponko ta na me ke meɖu papaya gba o adiba alo aduba miekwe le ŋua dzi ta ne yi ne kpe ko papaya pawpaw eƒe botanical name nye papaya ne kpe ko na ɖui ame nyi nu nyui aɖewo ŋutɔ le me ne nakpɔ lãmesẽ adzale aɖi ekɔe aletsi nanye ŋu naklɔ gba akplɔ si vevietɔ asi kɔklɔe le vevie ŋutɔ míaƒe gbea dzi mie ʋɔtruwo le mie trakpuiwo liam ta asi kɔklɔ le vevie ŋutɔ adzalea eɖena nu yawo katã dzadzenyenye vevietɔ le anyigba dzi koe nye asi kɔklɔ nu sia nu ne le ko nakplɔ si nu sia nu ne le ko nakplɔ si ta ele vevie ga ɖemu ya tɔtrɔ mefia dzogbɔgbɔ vavam aɖiɖiawo anyidiawo wo gegem ɖe teƒewo mogage ɖe wo nuɖuɖuwo gbɔ wohã na dɔléle mi ta miawo nia miesrɔ adabafu yenye eyelashes ŋku nuya aɖaŋudela aɖatsi aɖaʋatɔ aɖavetɔ gbãtɔ lo ta miali ɖe asi miagado go ne ame aɖe ƒo nane tso ŋɔ ne de ɖe gbasame na mi gake mi gaŋlɔe be Siana 2026 alo ƒe ya metɔ ele Washington DC afi me mielɔ zã gbɔ nɛ ne me ŋlɔ ŋkɔ haɖe kɔ na ŋlɔe kaba elaba Amerika ŋutɔ exoƒe 250 yi hã zã ɖume ƒe ya me mia ŋutɔ mienya be Amerika dukɔ ƒe azã ɖu yie nye ma tutu mienɔ zã ɖum yi ke nye Labor Day weekend ta ne me ƒo xɔ kaba ye Amerika dukɔ xɔ teƒeawo me gbɔna teƒe kpɔ go ta afɔ ne tsɔ anyidiviwo mogale mi o aɖiɖiviwo va mɔ dzi mogale mi o akpena mi ame aɖe be yakɔ ɖe kpia miage rafi dɔkta nage ɖe kɔmenta me kɔ ne miatso mɔmla ne bosaŋɔ ɔʋuʋlu So our mother is just trying to recap the things we learned today. Adi meaning soup, pawpaw, papaya, adiba, eyelashes, which is adaba. So the things are on the screen. You can screenshot it. That way you can be going through it because you're going to be meeting these words quite often. Thank you. Akpe na miaƒe nukpɔlawo kple miaselawo miaŋutɔ miekpɔ ŋuwo katã le afi ya miakpɔ nu yawo fia mi egba eye miekpɔ pɔpɔ alo papaya aɖiba ele afi ya miekpɔm alebe miekpɔ aɖiɖi alo anyidzi ant for me in français ele afi ya alebe nu geɖewo le afi ya miesrɔ̃ egba aɖaba kple tɔmɔwo katã wole afi ya alebe miesrɔ̃ ezakpli
You can hear adidozi, so pli, blue. So this comes from blue, which means a cup or a vessel, Yeah. sort of that. Alozi, dudozi. So basically a chamber or a container. Ta owe mata mi dakpene mi akata be mi do de mianchi indoya alo efie ya ta miaƒe nukpɔla ɖeka Davi Regina ebe wow, I'm loving the show. Kudos to the crew. Yo akpe Davi Regina akpe be na do de mianchi ale be mi da akpe ne Davi be nice. Iha edena de ekpaji afia afi Mama Africa time ha elafia ebe akpe alebe Davi Ethel Kove iha ebe ye miaƒe ŋuɔlɔm tɔ ta akpe ne lɔlɔ alebe ebe Siana 2026 abale Mama Vero va yia ne ta akpe na mi ta egbatɔ hã afia miakoe se ɖo nyea yo ke miaƒe agbalẽdziglawo leke wole mia gbɔe nu bubu aɖe galia hafi ne mia adzɔ abe ale miegblɔ nɛ na miaƒe wɔnawo yina dzi Siana Media ƒe wɔnawo woyina dzi ale be wodzena gɔme tso afi ɖe agbe kple jazz show African jazz DJ Mawoe nye ga ale be va do ɖe memli ɖe agbe ŋdi me wowɔna nane tso lãmesenyawo gbɔ alo health ale be tso afi ma ke mieva ɖo dunenyo bɔbɔbɔ ale be hafi dunenyo bɔbɔ nava nyi wɔna bubu aɖe li yi ke enye Siana Central ta tso Siana Central ke mieva ɖo dunenyo bɔbɔbɔ gbɔ ale be tso dunenyo bɔbɔbɔ gbɔa ke mieɖo miva do ɖe miaƒe wɔna ya gbɔ yi ke nye Srɔ Eʋegbe ale be yi ke nye memliɖagbe wɔnawo ta tso memliɖagbea ke miedo ɖe kɔsiɖagbe ale be kɔsiɖagbea wɔna bubu aɖe enɔna anyi yi ke woƒona ŋu tso xɔse ƒe nyawo ŋu ta yi hã li ta yi te miegblɔ be mieɖe kuku na mi ne me subscribe alo ŋlɔ ŋkɔ me ɖe ko na ŋu le ke miaƒe wɔna yiwo katã ne wova ko la ewoe nye ame gbãtɔ yi ke wo yeyɔ ge ta mieɖe kuku na mi akpe na mi ta ke afi ma mietsoe se ɖo ma ta miaƒe gbalẽdziglawo senyala Cyrus da Enyo Mama Vero ele mia gbɔ nya aɖe li afi ne mia asi ɖe afia French to miato French to kple miaƒe ni president Dr. Chachu Nyamadi mekpɔe ƒe ni le afi aɖe ta mieda akpe nɛ be meŋlɔ mi bo le mia ŋu akpe nɛ la ye dɔ wɔm ne ekpɔ nane kɔ ne nɔ dam ɖe me na mi mianɔ kpɔm miaƒe France gbegblɔlawo katã merci na mi katã lo Thank you. Thank you. Tsɔ town hall li one town weekend hall Etsɔ nye 19 alo egbe nye 19 etsɔ nye 19 etsɔ nye 19 ta town hall ele Virginia ele ke akɔmu tso dzi o merego ata po ncho o le Virginia ta o to come ma ta etsɔ town hall meeting li ale be miadogo Bank of Ghana amegã Johnson Randit esiama le afi ma ale be numeɖeɖe aɖewo wɔ ge kple ame yiwo business interest le wo me alo dɔwɔna ƒe dzodzro le wo me be mianye kɔkpɔƒe eye wònye ʋenuwo míele míabe miakpɔ míade nyigba dzia
nan mu hand to ma hi do relation na jibe ya tutafa wo manyale na wo go na rofima atuma de nuero jiga kama yukata atamiko migere atima address enya nka Hilton Alexandria Mac Center 5000 Seminary Road Alexandria Virginia tana yafima ko agomajege 16 year government. Yeah. 16 is 4. God nama ta amayuka ta yiko kamia yi. Ya vek bunte pa namia ako akpa. Al wona siana po wona ta amayuka fuko minamia yi. Isiana pak paro punya akpa nami. I think we are good. Yo, Akpa. Yo, Madame Francois. Is there anything in français you want to say? Le français. Merci. Encore une fois, 1000 fois, merci. Merci. Vous savez que le programme de Siana 2026 se prépare et on vous invite à voir votre chambre parce qu'il y aura beaucoup de fêtes pendant cette période-là pour ne pas manquer d'avoir vos chambres prêtes. Nous vous encourageons d'appeler les gens qui organisent le Siana 2026, Washington, D.C., pour pouvoir avoir votre chambre prête parce que la fête sera belle et sympa. Et il y aura aussi Town Hall Meeting, rencontre. Si vous voulez investir au pays, ce sera l'opportunité pour vous de participer à cette rencontre pour pouvoir poser les questions nécessaires qui allaient vous aider à pouvoir investir au pays. Merci. Plus d'informations, vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup. Merci, Akpa. Yo, merci beaucoup, madame. Merci. Yo, yema Marco Nyabu Borega. Miagadogo. Yo. Akpa. Miagadogo. We can do that. Backstage miagdogo. Yo, yeah man. Akpa na mikata. Hello! On behalf of Siana, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Siana 2026 Convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Siana 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, Siana has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Akbacha and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that Siana is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build Siana 2026. Join us to make history. Siana 2026. Honor the past. Empower the future. Visit www.siana2026.org for more information. See you there.
Ao mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo novio, mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo Mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo Ao mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo Mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya 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 dala Yesu